Akenya niboretwo kwimenyera ndira bagutwa ngugi nthigurure cia ome akiaria mwandiki munene kiri ministry ya mantu ja ome Roslyn Njogu aruga Akenya bara baingi bakuthinikira nthigurune cia ome baritikia kambuni kinya iticikiritwo ni thirikari kubatwira ngugi GPS Njogu kagite no kauna atumite kanu kia kiri kambuni iji iri gutwira antu baba ngugi ome na bate kuthingatira watho akiuga ati bagatunywa baruga. Rita Mwandiki na ripoti je. Ayuthi aria maracaria mieke ya mawira nja ya bururi ni maratarwo gutumira agents aria ave marwa mawira ucio ni thirikari. Kuringana na PS wa Diaspora Affairs niwe Roslyn Njogu, ino ni gukwithema gutumira agents aria matari ama na vuva ucio kugwa njerari cia andikani a kumaverithia gutari mundu wa kumatethereria riria mari nthi cia nja. Nukari na imbugire recruitment agents bonthe bara be license i thirikari ukabona ki National Employment Authority na kana ubona ki Kenya Maritime Authority website ou ni ukamenya mtu licensed agent ukageria guchwa ngugi ome na agent uria ati licensed nuntu au ni twithara tuna thina nyingi muno antu bakinya diaspora. Mwenari wake PS wa TVET niwe Esther Mworia na akiagatara ayuthi kuthomera kosi cia njara niguo magie mieke ya mawira nja ya bururi. Ayuthi mathie cukuru mathie mathome tondu kundi marenda andu aria makuthie kuruta wira kwoguo turaukite guku nigetha tuvote kwira youth yetu kwina opportunities nyingi muno na kunthi cia nja na tweterere muthome mukorwe mwina skill na tue TVET twe prepared tarugo kwina TVET institutions nyingi muno ciukite nigetha ivote kwira youth guku ati kwina opportunities cia kuthoma makorwe maina skill na nituthondekete curricula nga ni turatrainire arimu wetu ni turamatrainire institution yetu etagwa Kenya School of TVET nigetha mathomithie ciana ikorwe ciena skill. Guku nake governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire agitaraga ayuthi gukorwa na maratathi mao monthe vamwe kuona mieke ya mawira no ayumire vindi wa yonthe. Twina bata nakio ni gutethia ayuthi yetu mone passports ni tukuruta wira very closely na immigration aria mavesanaga passport na twina ofisi guku Embu na makoretwe maya vaku meso makiaragiria ayuthi uria mundu angiosa passport na mbere ya youth passport riu ni ta kivande korwa nayo nyomba tondu nduici ni muthenya uri kugakorwo kimienda. Ni maragia miario ino mari thiini wa kivaro kia mithako kia Embu kuria makuruguragia mathomo ma mawira ma nthi cia nja kuri ayuthi ngurani. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa muci.